Вармазыне цехласы тада шунза кайны лаптық сене ченерені чердесі экология насы проектшін пілдер ішлеттелевесін жен перезе. Симбіз пұянлыға упрасыве пілдер ішлеметідінна регионсіне федерация хыснын жен өкша уйырны. Чевашшене игібінде вунды қырмышылда шержерін билік миллион денге уйырны кажал ұтмыл миллиона яғын. Шак пулы жұба республикара мәнділі өзі күрашын тепленірек сюжетра. Варман хушалы хиземшін игибінде вуннымы шул евір болна. Чаваш шендре шулым вуны бин гектар лаптық шинче хушаланна. Выл вғытра лесничествозенче техника шиделексірребе ингеге сирзе ямашымыл булман. Шербюдыры хинче варман участагенче пожар твады били гектар шинче алхасна. Районда евышсем вуны процент шеш ежынныне шудальзень шага бызык шугаду булна. Шербю участаге опытны лесничествене гереть. Унзыр бушне Мургаш, Красноармейский, Элик, Шубашкар районесенче варманземде шах хужалық шутенчех. Пожарзем хыщен лесниксем жаргурна лаптыксене чердесеби иге жулышленя. Пуре шитмельбилик пин евышлартна. Везем ваильне денде. Опытный варман хужалықне хунабзембе Мургаш районенче питомник хали дедевиштереть. Шичи гектар шершинче юман шыга чырыш кедр ларца үстереща. Пуре шири мытла терле евыштем. Кухоне еврле ачасачы дет варман хужалықнче херек шулдыра шаган Василий Николаев. Кунда шлегензем шамрах хунавзене ачабегех пағашы. Евыштемзене хевелден зыхлашы шум курукранда задаща. Пирен сынав варман юманлы урынзем нумайны. Шамбада пирен юман жинчен мазагаймас буламар. Шамбада юманай бир кунда юман вали шыга бур бирен. Юман чосыгзене касны гышын юманба шыгана пірлар савармадыр жатпыр. Элекрене калан юман был хыне пәжеңгіна үшме юратмаш. Юман убушки арыме шыга булат темеленді. Бара шамбек семьери бегек юманба шыга зем бірне бірі кіріштерзе хидре варман булашыр жанапыр. Хунавзене вайылме иге веші жулгерлі. Кайран везене вармана кучарзалардаща. Үш шагын бавышленмесха. Семес пуянлыға зықласыбе варман жезем шулдалагебек үрмеган медырыжаща. Тезлі хрень вуд шулыма чармалы ердем чагалаща. Унчен чагышы дума тірлі подряд организацияне явыштарна. Пөлдер вара опытны варман хужалықне трактор уйырзабана. Шене тракторінде пиде меллешлеме кивинжен лайықрақ. Руль жымыл, но шен тракторах. Сивері ожа яран, шарахра вентилятор яран. Весь лайық, пиде удобно шлеме. Кожалда хужалық техника ба буянланна, комашынба бужардухны вырана хывыртрак шитме булать. Киви жул жинче чаранзаларны де пірремар булна дешелесниксем. Шыннене гланас тыдыми бедевиштерне, выл ябық шул зембеде шүреме булдарать. Үтті техника зем кіреме жүре, шамалы кірзадуаған техникінде бірі үйірзабасынде. Вот халберешак шене техникінде паникуна пере пулжат варман хужалығынже күмбек юлашы отыра техникасы бұйырманда қатанже перен жыл педе ол пақа техника. Кыжал жагын еші техника ба гана шымырле варнар уладыр дада киря лесничествезене девиштерне. Экология нация проект жебегелі жүлін пөлдер жавашене шыржерін билік миллион тенге уйырна. Халы 20 миллионне трактор машин дуянма яна. Кыжал алзагыр миллион тенге житня. Республикан шутчандалық министерственчен пөлдерне дорох. Варман хужалы кезене шыне еші техника ба тулын девиштерне бебірех. Халі шерім 20 шулчен тебірділлев. Пужардан етерлі судыржыран шаргурны варман лапты кезене шенерен чертедір адасы. Чаваш Енгал, Арамбали, Вероника Павлова, Никита Углев, Игорь Ульянов.